ndagaruka ku magambo akomeye Gitwaza amaze kuvuga ku Burundi ndetse mvuge ko genda mu ruhande arimo Apostle Dr Paul Gitwaza unyemerere niba ukunda uburundi ukaba wemera uburundi ukaba wemera ubuhanuzi ku Burundi. Gitwaza ubwo yarari muri Amerika imbere y'aba diaspora mu rusengero yigishije inyigisho ndende yendage ntari bugarukeho ntari bonatindeho ariko nifashisha amaka video gatoya mo hano gato cyane. Yavuze uburyo ki uburundi bukize ariko ruswa politike mbi ndetse so Burundi gusa yavuzemo en general Afrika yose ariko yagaragaje ko uburundi bwakabaye bukiza ibindi bihugu byose bisigaye. Reka nkureke wumve iyi video. Niba abarundi bakenda bafite terera uburundi bufite terera niri mikora muri ibi biyoga terera na nikere ni uburundi n'ubwa gatandatu bufite reserve mondiale kwisi ya nikere na terera. Niyo umuntu avuga ngo turi mwene wacu wewe nduri ubwoko we n'inzara iyo muhaye ifaranga ntiyongera kuvuga umuntu wagaburiye azamenye ubwoko bwawe ahita avuga ngo uyu ni ndugu yangu abonye isi yose yasaze ngo Benjamin Netanyahu ngo yicisha abantu bigaza inzara abicwa n'inzara muri Kongo abicwa n'inzara muri Somalia barangana mwanya wabona babisha ibiyoga juru nitererane nukuvuga ngo umuntu akize uruganda rwonye rwa tererari cy'ubujumbura hatabaye ama complication ya za ruswa n'ubutegetsi niki abarundi bageze ku bihumbi 70 babona akazi kandi abagabo n'abagore babonye akazi ibihumbi 70 bagaburira amafamiye arenze ibihumbi 170. Ubukene bwashira donc timugomba gutegereza ngo muraja muri Afrika kuzana amaminere no mugomba kujyana inganda z'amaminere muri Afrika. Bonye cyangwa se ubyumvise muri iyi video ya Gitwaza sicyo ngiye kwibanda ariko nacyo mukimenye ntabwo ari nge weretswe uburundi gusarema abantu batukana bakavuga nabi ngo Imana nidutume ku Rwanda oyaye ntaho bihuri ivuga butumwa. Ijambo ry'Imana rireba umuntu wese. Imana nta bihugu igira, Imana nta moko igira. Niyo mpamvu na Gitwaza yagarutse aravuga ngo ese amabuye y'agaciro Burundi bufite burayazi kubera iki Everest ndayishimiye Imana itamuhaye ubwenge bwo kuyahingura ngo yabyaze umusaruro abene igihugu babeho. Kubera iki Burundi bushonje kuri uru rwego bugasabiriza kuri uru rwego nta cabwenge ziba mu Burundi. Ese abanyabwenge bose bahunze igihugu? Ese babaye barahunze igihugu ariko urufunguzo ruri muri bo? Yefuta yarirukanwe mu miryango yabo no muri bene wabo baramuca kuko ari umwana w'ikinyendaro. Ariko Isiraheli ishumbirijwe n'urugamba cyangwa urugamba ruyimereye nabe bajya gupfukamira Yefuta baramwinginga kugira ngo agaruke mu gihugu cyabo abafashe kurwana abamwirukanye nyine. Kandi Yefuta yaragarutse ararwana kuko Isiraheli iratsinda iranesha ihanga ry'Imana ribihanga ry'Imana. Uyu munsi wa none niba igisubizo kiri hanze y'u Burundi habura iki ngo kinjire? Niba igisubizo kiri mu gihugu habura iki ngo iki gisubizo abarundi bakijyeho cyangwa bakibonemo umugisha? Niba igisubizo kiri mu mahanga habura iki ngo ayo mahanga agaragare Uburundi busubizwe? Niba igisubizo nta kizigera kiba twaba tuvuga iki? Twaba tumaze igihe tuvuga iki? Twaba duhanura iki? Niba gahunda ihari ari yuko Uwiteka adashobora kunamura icumu cyangwa ngo akure icumu ribabaza imitima y'abarundi mu Burundi, ngewe naba mpanura iki? Naba senga iki? Naba mvuga iki? Ubundi ubwo naba ndi kuvuga iki? Igituma tuvuga kirahari, igituma turekarama kirahari, igituma dusenga kirahari, igituma dukurikirana ubuhanuzi bwose buvuga ku Burundi kirahari, ubwabaye n'uburi kuba n'ubuzaba. Uburundi bufite isezerano. Ni bande baritaramiye? Ni bande barirorereye? Ni bande baritegereje? Ni bande barikunda? Ni bande barinyotewe? Ni bande bizeye Uwiteka Imana? Yavuze ko azagirira neza Uburundi.
ni bande bamwizeye bizeye ko iri sezerano riri busohore kandi rigasohora nta yandi mananiza kandi rigasohora duhumeka uw'abazima dufite imwemu nzima. Kubera iki se CNDD-FDD itakoreshejwe ibi? Kubera iki inkuru nziza atakoreshejwe ibi nyene? Kubera iki Bagaza atakoreshejwe ibi? Buyoya Micombero ntibakoreshwe ibi? Ndadayi ntakoreshwe ibi? Melchior nyine Ndadayi ndetse na Rwagasore Sipiriyani, kubera iki ibi batabikoreshejwe n'abami ba Mwambutsa n'abandi? None se wibwira yuko Imana itabagaho cyangwa buno ntibaho? Bakoreshejwe biriya binarangirira hariya, ariko uyu munsi bagiye bose ibyo beretswe, ibyo bahanuriwe, ibyo n'abapfumu n'abarozi ibyo bagiye babona bo mu Burundi. Ntabwo iyerekwa ry'igihugu nk'iri, ubuhanuzi nk'ubu ntabwo bubona abasenga gusa, oya, ibi n'ibisiga bizaza bikore ikimenyetso kigaragaza ko Burundi hari umugisha cyangwa hari ikibazo. N'izuba rizaza ribihanura, n'ukwezi kuzabihanura, ibi na Nyamugigima izabihanura, ibi n'ibiyaga n'inyanja bizabihanura. Ntabwo ibi ari ibintu by'ubwiru. Kandi nanone navuga ngo nk'abaprotisiye batandukanye bo mu Burundi bo bashobora kukamandaza bakanga kuva ku butegetsi mu nyungu bo babifitemo no mu nyungu babibonamo. Mugabo suko uhoraho we akora. Ni ngombwa ko muvaho, ni ngombwa ko murekura, ni ngombwa ko munanirwa, kandi Imana iyo igiye kubaka ntiyubakira ku bya Neva, ntiyubakira ku bya Naka, donc yubaka ibyayo. Reka nkureke wumve n'aka ka Gitwaza nanone. Hano ntitunifashisha amavideo menshi, uraza kwihangana kugira ngo zibe produit hariya abanyagihugu babone kutuzi. Intambara dufite z'abamayimayi z'abandi bariya bose ziriya ni intambara z'ubukene. Ushize uruganda hariya bose bakarya idolari ijana nini warara hanze. Kibishoboka izi ni intambara z'ubukene, inzara. Niyo umuntu avuga ngo turi mwene wacu, wewe nduri ubwoko, wewe ni inzara, iyo wamuhaye ifaranga ntiyongera kuvuga. Umuntu wagaburiye azamenya ubwoko bwawe, ahita avuga ngo uyu ni ndugu yangu, yariye neza agahaga, agenda guprezangura mwene wabo. Ikibazo cy'amoko si ikibazo mu by'ukuri mu mitima y'abantu, nta bwoko bubaho. Mu mutima w'umuntu haba ufite, iyo wazanye ukuboko kugufasha ububaye mwene wawe, nta wanga umufasha, kibibaho, nta wica umufasha. Waye muri Amerika mubona nta ntambara ziraba mu wikini, nuko nta utagira icyayi. Aba banyamerika mubonye babuze icyumweru batemana ku rutugu, ariko baragikemuye icyo. Inzara ni ituma umuntu atemera. Inzara iyi kandi mwari abagabo mwe mu burara, ariko mukaramuka ngira ngo Imana igeze isezeranira abayahudi ngo nzabakura mu nzabajyana mu gihugu cy'isezerano, nzabaha gakondo nasezeraniye ba sogokuru banyu, kandi muzamenya ko ndi Uwiteka Imana yanyu. Gusa nimumara kurya mugahaga, ntimuzibagirwaho Uwiteka Imana yabakuye mu gihugu cya Misiri cyangwa cya Egiputa. Ngiyo rero ahantu mukwiye guhagarara, koko buno isezerano rigiye gusohora, naho umuhanga azahagara cyangwa umuhinga. Koko hano harimo abafite amaso batabona, abafite amatwi batumva, ariko abo ntago turi kuvugana, ndavugana n'abantu babona. Evariste Ndayishimiye n'ab'inyanja Imana iramusaturamo kabiri. Evariste Ndayishimiye n'ababuza ku Gikanani irahera iwe yica ifura, n'abamushyigikiye bamwe, za ndongozi zose zivuga ngo ya ngo twaravangiwe, ngo twarihenze. Abo bari bubuze umurundi kujabuka, abo bari bubuze igihugu kujya i Kanani. Nta kintu na kimwe mwahindura amazi amaraso, mwaba muri abapfumu n'abarozi bakomeye cyane. Niki kiri bwitambike umurundi kwambuka yerekeje i Kanani? Nta gihari, nta na kimwe. Niki kiri bwitambike umurundi n'umurundi kazi kujya mu gihugu cy'amata n'ubuki? Basogokuru banyu nubwo bagwa mu nzira, kandi harimo abaguye mu nzira nkuru nziza n'abandi, kandi nubwo bakanga, nubwo bakora iki, nubwo bagenza gute, nubwo basenya bagashyira ibintu byose hasi. Inyanja Burundi muri bwambuke inyanja, mwambuke Yorodani,
nta kintu kibabuza kujabuka i Kanani. Reka fate indi ni topic hano tugiye kuyagaho no kuganiraho, yenda murihangana turi bubikomeze ibi. Unyemerere nkwereke indi video, kandi iyi video ni video ibabaje koko. Anthony Tshisekedi, umuhungu wa perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, yaje kugaragara mu kabari kamwe i Kinshasa, ubwo yagiraga impaka agaterana amajambo n'abandi bantu bari bahari barenze umwe, ariko cyane biturutse kuri umwe ari nabo tugarukaho hano. Bagiranye rero ibihe bibi, barahana amagambo kugeza ubwo we atangira kurasa hejuru. Nyuma yo kurasa hejuru arasa n'abantu, arasa ndetse n'imiduga y'abantu. Noneho rero iyi video ndaje yenda nyigushyiriremo, ariko tugaya tunanenga uyu Anthony Tshisekedi akunda kwiyita, niba mujya mukurikirana stories ze, kunda kwita ngo ni igikomangoma cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ni ukuvuga ngo ashatse kuvuga yuko ari ugomba kuba samuragwa mu kuyobora Kongo cyangwa mu gutwara Kongo, cyangwa se akaba afitemo umwanya uhambaye w'icyubahiro, ariko cyane nk'umwanya akunda kugaragaza ko yayobora ni ukuba perezida. Niyo mpamvu Kongo irushye, iremerewe, igowe, nibara, nakamaramaza, nakayobera abahinga. Kuko niba umwana wa perezida ajya mu kabara agatambana n'abakobwa, bikagiraho akagira ishavu, kabona akuye imbunda mu mufuka ararashe, ni akajagari. Azi ko Kongo bidahagaze neza, azi ko igihugu cya Kongo kiri mu kaga no mu ngwano mu buryo butaboroheye. Buno tuvugana rero, niba atinyutse, si ubwa mbere abikoze, no mu Bufaransa byarabaye, no mu Bubiligi biraba, no muri Amerika biraba. Ngira ngo iwabo ahubwo nuko bino babishyize no mu itangazamakuru byajemo akajagari. Buno utumashini ngendanwa nk'amatelefone ahita afata amakuru aho nawe aho uherereye hose, nuko bigenda nyine. Ariko gato ni inkuru mbi kuri Tshisekedi, kuko uyu ni umwana ukuze, wize, muzima, ufite ubwenge. Kwishima ku bene gihugu no kubirataho, kumva ko warasa koko nta wagucira urubanza, kumva ko warasa koko nta wagufunga, kandi koko biri burangire ari nyirakabari ntacyo bari bumumarire, ari n'uwarashe ntari bufatwe ngo ahanwe cyangwa aganirizwe, cyangwa se ubundi ibi byakoze umuntu usanzwe. Buno mpamya ko tuba turi kuvuga mu itangazamakuru ko yakatiwe, cyangwa se nyine ibintu yakoze n'amahano n'ibara. Kumva ko uri umwana wa perezida ukinjira mu kabari ukarasa cyangwa ukarwana, kandi ukakora ibara ugakomeretsa abantu barenze 3, 4, 5, kuko hano hakomeretsa abantu 8. Ngira ngo rero ni inkuru itari nziza ku bakongomani bari mu gihugu no bari hanze y'igihugu. Ubusuzuguza igihugu cyabo kandi ubukimaramaje, biba byitwa ko iki gihugu cy'abakongomani ni desordre, ni akajagari, ni ibintu by'akajagari gusa. Reka nkureke wumve iyi video. Ngira ngo nk'uko umaze kubyumva rero, ni umwana wa Tshisekedi, umuhungu w'ikirara cyangwa w'igihomora, ariko ukunda gushyiraho amabwiriza n'amategeko, kandi mu gihugu kumeze nabi, hano ukubura disipline, nta muntu wo gutwara imbunda mu kabari burasa abaturage. Uyu nawe ni perezida, ari perezida, n'uyu ni perezida, yakabaye yubaha bene gihugu, ariko kuhagera akabaha amategeko, nimwandika ibi, nimukora ibi, nimutabikora nimucuranga ibi, nimukora ibi. Uburetwa muri viziyo muri iki kinyejana, ugashaka kuyobora nka ba Minidad, ugashaka kuyoboza inkoni y'icyuma uko ubyumva n'uko ubishaka. Ngira ngo rero bamwe barwanye, abandi nabo amayisikoti,
ari hanze, abari mu nzu ni amaboso, kandi n'aha naho haba hateraniye abana b'abakire, abaminisitiri, abazungu, abantu batandukanye. ngira ngo nta mukene wari urimo uretse uwo binjije nk'umukene, ariko mu busanzwe we wijyanyeyo ugomba kuba ufite ikofi cyangwa iso yarakoze ikofi. Byabaye akajagari rero k'abaherwe, nuko nyine havuzwe uyu, ariko hakomeretse benshi, harwana benshi. Icyo nacyo reka nkigeze aha. Ariko Kongo nubwo yenda mwumvise cyane nagarutse ku Burundi ko aribwo bufite akaga n'ibibazo, nuko aribwo Imana yampaye gusengera ikabomaho viziyo cyangwa se yerekwa. Mu busanzwe Kongo ifite ibibazo biruta ibyo Burundi bufite. Nyemerera rero nanone hano ndakuzanira indi nkuru nanone, nayo ndaguha video yayo. Abamama 23 hapasinze abasirikare 9,350. Uyu ni umubare w'abapasinze ejo hahise. Uyu munsi bwo ni kuwa Mungu, ejo hari samedi, nuko nejo bapasinze. Aba basoda bapasinze 9,000 baje basanga 7,700 nabyo biheruka gupasinga na 50. No kuvuga rero ubwo zimaze kuba ingabo zisaga hafi 16,000, 17,000. M23 abamaze gupasinga mu kwezi kw'icyenda no mu kwezi kw'icumi muri aya matariki 5 turimo, n'abasirikari 17,000. Ibi bisa no kwitegura intambara karundura, bisa no kwitegura intambara karahabutaka cyangwa intambara y'agakura, kumvo zuko koko ntushobora kurwana udafite ingabo, ntushobora kurwana udafite igisirikare gihambaye, ntushobora kurwana udafite inkomezi. M23 bisobanuye ko abo basirikari bafite ibikoresho byabo byose. Ndaje ngo aka video ibikoresho by'abasirikare uraza kubonamo abafite bayinoti, biriya byuma biba ku mbunda n'ibindi bitaba ku mbunda, imbunda nini n'intoya ku rwego ruhambaye. Navuga ngo M23 yiteguye intambara karundura, intambara karahabutaka. Koko aba basirikare nabiteguye kurwanirira Noro Kivu na Side Kivu, by'umwihariko muri Bukavu. Ubwo nanone kandi mvuze Bukavu mvuze no guhangana n'abarundi, ubwo yiteguye guhangana n'abarundi. Ibi 9,000 bisanga 7,000 n'abasirikare biteguye kujya kubohoza Uvira. Ngira ngo Everest Ndayishimiye nawe yatangaje ko hariyo 10,000. Ngira ngo uru rugamba rero ruraba ari urugamba rukomeye rw'agakura rushobora kuba injyana muntu. Ubwo hari ibindi bihumbi by'abasoda b'u Burundi biba bitavuzwe. Mama 23 nayo hari ibindi bihumbi biba bitavuzwe. Reka nayo yenda sori gato ubanze urebe aka video tubone kubandana. Ce mercredi 1er octobre 2025 s'est tenu à Tchanzu, dans la province du Nord Kivu, une grande cérémonie marquant la fin de la nabyo umaze kubyibonera. Aba ni abarwanyi ba AFC 23 navuga ngo bambariye urugamba, biteguye urugamba. Abarundi biteguye urugamba, FARDC ikisasa biteguye urugamba ku rwego ntashobora kukubwira kuko nawe urabyibonera cyangwa urabyumva cyangwa wabisomye n'ahandi. Kuko buno biroroshye ko amakuru agusangaho aho nyine uri, utiriwe utera iyindi ntambwe iyo ari yo yose uyarondera cyangwa uyashakisha. Rero twavuga ngo ku ruhande rwa 23 ni umwiteguro ukomeye. N'ubu ejo wakumva hapasinze n'abandi n'intwaro n'inkoho bigezweho bihambaye. Ku ruhande rw'u Burundi ni imyiteguro ihambaye, muzi yuko baherutse no kujya bakora imyitozo hafi y'imipaka ibahuza na Kongo. N'ibisasu biraturika, batangariza n'abene igihugu kuba batagira ubwoba, batagira n'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose. Ibyo mwarabyiboneye. Buno tuvugana rero imyiteguro igeze kuri. Gisekedi yatangaje ijambo rikomeye, nawe avuga ko agomba kubohoza cyangwa agiye kubohoza Goma,
Bukavu, Warikare, Sake, Masisi n'ahandi n'ibindi bice byose M23 yafashe. Ngira ngo Gisekedi mu gutangaza iri jambo yaritangarije imbere y'imbaga y'abantu nyamwinshi nk'urubyiruko cyane ndetse n'izindi ndongozi zose cyangwa abayobozi bose ba Kongo, nyuma y'uko n'umuhungu yagaragaye mu kabara arasa. Urumva ntabwo byabaye byiza cyane, kandi yagaragaye ari umusinzi ndetse byibonekeje ko ari umugwanyi, ariko nanone nawe utwaza igitugu aba ari gutobera asa n'avangira ise nawe rero yaje kugaragara ku rundi ruhande avuga ngo ibi bice agomba kubyambura cyangwa kubigarura mu maboko ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange y'i Kongo cyangwa se ya Kongo. Nabwo turaje tugushyiriremo ako kadisikuru ka perezida wa Kongo. Ni ukuvuga ngo ariko nkiraho ubutegetsi bwa Kongo, Gisekedi yavukiye i Burayi, cyangwa se nubwo atavukiye akavukira muri Kongo ariko yarerewe i Burayi, ahiga materineri, ahiga segonderi, ahiga amashuri ye menshi yose. Ubwo ni umunyaburayi, ubwo ni umuzungu. Sinibaza umuntu uvuga ngo nzatabara abakongomani ngarura amahoro. Mbasezeraniye nk'umuyobozi ukomeye uhambaye kuzabohoza ibi bice byose nkabigarura kuri Kongo, nkabaha amashanyarazi, nkabaha amazi, nkabaha umuriro, nibyo numvise ari kugarukaho, tukabaha uburezi, tukabaha umutekano. Hano mu myaka mazeho muri manda ze ebyiri habuze iki ngo ibi bintu bikorwe cyangwa bibe byashyirwa mu bikorwa? Gisekedi yigeze yumvikana mu mbwirwaruhame avuga ngo u Rwanda azaruhindura intara ya Kongo, kandi azahagarara Kisasa yohereze misile mu Rwanda uko abyifuza n'uko abishaka. Felix Kirombo niwe wabyivugiye n'akanwa ke. Biza kurangira uko Gisekedi yirukase mu miryango nka SADC, biriya bihugu nawe abibamo, abisaba ubufasha, abisaba umuhamagaro. Biza kurangira ibi bihugu nabyo bimwitabye, biramwumva n'umusada biza kuwutanga, birananirwa. Yiyambaza yasi nayo ayibamo. Biza kurangira nayo itsinzwe, iriruka irataha, asigarana Uburundi. Nabwo ntiburatsindwa bwo buri kurwana, asigarana abacashuru Colombia ndetse n'aba bandi bo muri Romania. Gisekedi arabiyambaza, nabwo birananirana, bamwambura imijyi ibiri ikomeye ndetse n'ibindi bice bihakikije n'indi mijyi isanzwe nayo ikomeye kandi nayo rwose idaciriritse. Gisekedi ibyo bice byose barabimwaka. Reka nkureke ukurikirane aka kadisikuru kiwe. De Bukavu, de Rutshuru, de Masisi, de Calais et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seul. Ngira ngo nk'uko ubibonye rero ni isezerano ari gusezeranira bene gihugu, ariko abari mu mahanga bari kubireba bashingiye ko kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka washize ubwo Goma bayifataga bagafata Bukavu, ibibuga by'indege, iyi mitwe yose, abacashuro n'abandi bantu batandukanye bagatsindwa bagatsisurwa. Nta cyizere babiha nk'ijambo perezida avuze ko iryo jambo rizashyirwa mu bikorwa. Nta muntu washobora kubyumva ngo anabyikirize ko uyu muntu koko ese izo mbaraga zindi arazikurahe, ziraza kuboneka ziturutse koko hano muri Kongo. Mu myaka 30 Kongo imaze mu gihe cy'ingwano, hamaze gupfa abasivili utabariyemo abasirikare bahaguye bagera mu 700,000. Abagera mu 700,000 bamaze gupfa. Niba hamaze gupfa abo bantu udashyizemo abasoda, ubwo nushyiramo abasoda nabo wasanga hatabuzemo abasoda, ahubwo bakabakaba nk'ibihumbi 900 cya miliyoni y'abasirikare ku mpande zose. Ntabwo hapfa abasirikare bo mu ruhande rumwe, ahubwo hapfa bose. Ibi bintu rero umuntu akibaza akavuga ngo ese Imana niyo yabigombye, n'abantu babigombye? Ese Imana
yamaze kubyemera ko Kongo igomba gucikamo kabiri, AFC biriya bice yafashe ikabigumana, Kongo ikagumana n'ibindi nayo ifise. Eske haraba intambara Heremagedoni cyangwa se za ntambara za Shikaramu cyangwa se za ntambara abarundi bajyaga barwana kera z'uko muri aka karere M23 ishobora guteza intambara, Kongo ikarimbuka, Uburundi bukarimbuka, u Rwanda rukarimbuka, Ubugande bukarimbuka, ikaba ari intambara igiye gukurura aka karere mu ntambara ku buryo nta cyatsi kiri bumere, cyangwa hararwana Kongo n'abama 23 n'abarundi, abandi twebwe turi mu mahoro. Ngira ngo rero wihangane tuze kubandanya mu kanya kaza kuza, turagomeza tubaviri imuzi n'imuzingo. Shuti nziza mudahwema gukurikira ibiganiro cyangwa se ubutumwa ku masaha y'ijoro ku Mbabazi TV 3. Navuga ngo mwihangane dusubikire hano ikiganiro twari dufite cyangwa se amakuru twari dufite, turasangizanyije ayo dufise, ibisigaye umwami Yesu akuzigamira aho urakurinde. Wibuke gusengera ibi bihugu byacu biri mu kaga n'akangaratete. Rero ibyo wibaza n'ibyo nibaza hamwe n'Imana dufitiwe ibisubizo n'ijoro.